Ko tahi rau waru te kaumārima taupua hipa mai te wā I haina tia ai e ngā te kura o te tai whakararo, te wakaputanga o te rangatiratanga onu tireni. Ko ia ko te kawena tai whakamanatia I mua I te tiriti o Waitangi. Nā kai Waitangi tonu tā mātau manukawe kōrero a Hārata Brown. Hārata, hea ngā neke o te iwi kāinga I te rānei? Orini ko tau a kaupapa tonu no mai rāno. Ara, he wānanga, he tau patu, he kōrero I te tino rangatiratanga o ngā hapū o New Tireni te mahi atu I Waitangi nei. Ki tau rangatiratau ai ngā rangatira o ngā hapū. A mātu he hiana, ke tīmātai ta tātou mahi, mo te wakaputanga. Ke hare mua ua tātou. Ia tau, hono ta mātu mahi, he kōrero. Ko tā te whakaputanga, ko ngā rangatira I haina te kawena ta ko rātau ngā tino rangatira ka whakaputa I te rangatiratanga o te whenua. A ka huaina ko te rōpu nei, ko te whakaminenga o ngā hapū o New Tireni. Ai tēnei taha o tātou te ao Māori. I tōku whakaputanga o tēnei te ture o te wakaputanga. They work in terms of tikanga. If they see anyone damaging the environment or other things like that, that's endangering the hapu. Takarawa mai ki tēnei rā, hei tā ngā kai whakau, ko tā te whakaminenga, he waihanga ture mena koira te inoi a te hapu. We have our own nations, we have our own hapu, we have our own districts. Well, if this government is unlawful, which they said they're unlawful last year, then we have to stand up and speak for ourselves. Ko te ti Waitangi marae ngā kaitiaki I te kaupapa hei tā te hea mana, ko te mana motu hake te pūtake o te kaupapa mai rāno. Te take, ko te tino rangatiratanga, ngā hapu, hoi anō, timata mai, ngā tūpuna, tēnei kaupapa, nā reira, ko mātou tēnei, e kawe tonu nei, ngā wawatanga moimoia a rātauma. Kabakaba ana te tohu o te whakaminenga, ko ira te haki o kawa tuatahi o Aotearoa. And it's been the biggest I've seen in a long time, so everybody's waking up. Come on, family, waiting for you fellas to wake up. Come up here, whakawhanaungatanga with the rest of us and start talking some real issues about our whenua, about our tamariki, about all our resources that New Zealand Parliament is administrating the usages upon your whenua taonga tuku iho. A tai tawhiti mai ana tēnei whānau o mō titi I tauranga moana ki te whakanui te rā I haina tia ai te whakaputanga iho o te tino rangatiratanga o New Tireni. Kia mōhio ai tātou katoa, huri noa I te motu. Ko tātou tonu, ngā rangatira. Eke ana te kōrero he mana I te whenua. Ana mana I te whenua koira etahi o ngā kupu ake I puta I te whakaputanga iho ana he huhua. Ngā kaupapa kōrero o te rā pēnei te mana o te whakaaro, ngā ture e hāngai ana ki te whenua me te whakatū whare pupuri moni motuhake mā te Māori. Atu I Waitangi, hoki atu ana te rākau kōrero kia koe Orini. Ka rawe nā kōrero tēnā koe Hārata Brown.